uyabona abafana bakithi uma kukhulunywa ngomuntu ongamazi uSipho Mbuli kukhulunywa ngalo, hhayi akamazi. Yabona uSipho Mbuli bafowethu uya nje kusiwelele eqenjini lomfana kaMinister, ngeke ayidlale bafowethu imidlalo ewu-15 iy'nkinga ingakaqali. Yabo kule sizini ezoqala iyophela uSipho Mbuli esenenkinga nesiwelele ngoba uSipho Mbuli bafowethu usetshengisile bafowethu lekha i-discipline, loya mfana loya akanayo i-discipline yabo. So-na-ke ukuya kwakhe kusiwelele uya vele ngeMinister, iMinister ayi imncanyiwe bafana bakithi. Ngithukile nje ukumbona ku-Orlando Pirates engadlali even nakwiBafana Bafana wagcina vele engayanga le eMexico nale e-U_S_A. So sizobona bafowethu ukuthi uSipho Mbuli uzofika behave yini eqenjini laMinister. Mhlawumpe iMinister ine-secret esingayazi ezofike iyenze lapha kuSipho Mbuli. Cabanga ukuthi sizobona, sizobe sikhona sizobona, ayish.